Ganibeta balitz, Nogera Ribagorzana ibaiak Monsekeko mendilerroaren mendebaldean mozketa egin du, iparraldetik hegoaldera. 21 kilometroko luzera duen arkaitz sistema da Monsekeko mendilerroa. 4 lagun abiatuko dira erantz, denak Rokroi enpresako ibai gidariak. Piraguak deskargatu eta gero, denek ekin diote eguzki krema gorputz osoan emateari. Sí, perquè no se'm cremi el cap, si no malament rai, Doncs el xaleco, les pales, el cubre, tenim tot, em sembla ja. Marc, doncs marxem tu i jo per l'aigua. Ei, Pepo, Jaume, ens veiem al final del Congost. Molt bé, perfecte, Val? perfecte. Veiem què tal. Bueno, és la primera vegada que venim aquí a aquest Congost. Ens han dit que és molt xulo, aviam si és veritat. Marquem aquí, Lleidako probintzian gaude, Lautadaren iparraldean, baina Pirinioen hegoaldean. Zehazki, aurre Pirinioak osatzen dituzten mendietan gaude. Ibilbidea nahiko erraza izango da, bai eta ikusgarria ere. Oinez, zein Piraguan egin daiteke gaurko ibilbidea. Agur! Pepo eta Jaumari jarraituko diegu mendian bihurkadoan bidetik, mehargunerako norabidean. Aitz eta ur paraje honetara sartzeko aukera bakarra, zubi eseki erraldoi bat da. Bueno, pues han vingut a fer aquest recorregut tan bonic. Són 4 companys que com tenim aquest congost d'aquí, que tenim molt a prop de casa, però degut a la feina que tenim al riu no podem fer res cada dia. Llavors dies com avui aprofitem per venir aquí i disfrutar una miqueta. I a més som 4, que 2 han aprofitat per anar amb el llac i 2 venim a peu, la veritat. I aquí tenim el pont que és l'inici del congost de Montrebell. Hemendik aurrera, uraren mailaren gainetik igoko da bidea eta mehargunea osatzen duten 2 horma hundietara hurbilduko da. Aurretik baina, 2 kide urtegira abiatuko dira, Piraguan doazen lagunei agur esatera. Piraguak ikusten ari diren arkaitz txikiek ez dute batere zerikusirik meharguneak dituen horma erraldoiekin. Piraguan, arina eta azkarra da sarbidea eta oinez joan nahi ezkero, 4 kilometro egin behar dira. Aquí comença l'aigua, comença tota la timbadero, que si caiguéssim ens faríem mal, i aquí tenim un passamà que ens han muntat per més seguretat per la canalla, la gent petita o la gent gran, si caigués, que no passés res. Han fet que una cosa així sigués molt segura. 1989ko uztailean, Caixa Kataluniako gizarte ekintza, Kataluniari zegozkion meharguneko 601 hektariaz jabetu zen, naturaguneko sarean barneratzeko xedearekin. Duela gutxi gainera, hobekuntza lanak egin dituzte, batez ere, mendi ibiltarien segurtasuna bermatzeko. Està molt bé això. Pues mira, aquí han posat bancs al mig del camí perquè la gent gran pugui descansar, contemplar aquest paisatge tan bonic que tenim per aquí. I això tot just és recent. Què et sembla, Pepo, això d'aquí? Molt bonic, i que està molt bé. Atsedena hartzeko elementua izateaz gain, babesgarria ere bada. Izan ere, amildegiaren gaineko kurbek bidea babesgabea izatea eragiten dute. Naiz eta uztail betean egon, eguerdiko eguzkiarekin ia vertikalean, landaretza ostotzu eta meharguneko horma erraldoien artean, itzal eder batez gozatzeko aukera izango dugu. Gure oinen azpitik 70 metrora, Piraguak igaroko dira lasai asko. Zenbait tartetan, meharguneak 50 metroko zabalera besterik ez du, 300 metro baino gehiago dituzten hormen artean. Eta askotan horma horiek 500 metrora ere iris daitezke. L'antic camí passava just per fons de tot, però degut al pantà de Canyelles van tenir que obrir aquest nou camí que està escarbat a la paret. Espectacular. Espectacular. Bide erdian eta eserleku baten ondoan, tunel txiki bat dago. Mehatzea izango belitz bezala, burdinazko habe batzuek babesten dute. Això és tota una estructura que van fer perquè hi va haver-hi un desprendiment de pedres, i van portar 27 tonelades de pedra, va fer l'estructura i les van ficar aquí dins perquè si mai més hi hagués una caiguda de pedres, el mateix pes fes que tot això ho pogués aguantar.
Tot això va ser transportat també amb barques, perquè transportar-ho a peu era molt complicat, per no dir impossible. Bidea erabat laua da, baina amildegiaren lekutik ez dago inolako babesik eta beraz, kontu handiz egin beharko dugu aurrera uneoro. Ibilbide honekin nahikoa ez duzuen ontzat, bide erdian sorpresa bat dago. I ara pujarem un momentet aquí dalt, que hi ha una cova prehistòrica que és molt bonica a veure. Oinez, aurrera egin beharrean, bide aldapatsu hau igo beharra daukagu katen laguntzarekin. Molt xulo i molt segur, ja que el camí és una miqueta lleig. Lleig en el sentit de que és molt escarpat. Gorago, mehargunearen ondora agertzen den barrunbe handi bat zabalduko da. Goiko partean, horma vertikalek inguratzen duten lauza erraldoi bat dago. Igotzen jarraituko dugu, ondora heltzen uzten ez digun, esi batera heldu arte. Que no podem passar perquè estan buscant restes prehistòriques i faríem malbé l'entorn i espallaríem la seva feina. Leku hau bizitoki ezin hobea izan da gizaki primitiboarentzat hainbat eta hainbat mendez. Ura zegoelako eta gainera aparteko eiza egin zitekelako. Gaur egun baina, mehargunean natura erreserba partziala eta fauna pasatiaren aterpea da. Kolomera izeneko leizetik atera eta bideari ekingo diogu berriz ere. Mehargunearen azken tartera arte abiatuko gara. Horma erraldoi ugari daude eta asko, gorriska tonudunak dira. Azpitik, uretara jausten den 100 metro baino gehiagoko mozketa bat dago. Une honetan, Piraguan doazen bikideak ibilbidearen bukaera arte iritsi dira. Pepo eta Jaumari berriz, gutxi falta zaie ibilbideak dituen 4 kilometroak bukatzeko. Ibilbideak harrita zur utzi ditu. La facilitat i sobretot les vistes que té. És un camí visualment preciós en tot moment. Tot i ser segur, perquè està assegurat en totes zones, s'ha d'anar sempre amb precaució. Hemendik aurrera mehargunea zabalduko da, naiz eta ezkerraldean Katalunia izena duen horma erraldoia goratzen den. 300 metro ditu eta bereziki jauzia praktikatzen da hemen. Egiten ari garen bidea ikusgarritasuna galtzen ari da. Aurrerago saihesbidea hartuko dugu, uretara, era azkarrean jaisteko. Doncs anem cap a baix a veure els companys, que ja els tenim aquí esperant-nos. Els hem vist des de dalt. Fins ara! 50 bat metro aurrerago, ibilbide osoa Piraguan egin duten 2 kideekin bat egingo dugu. Leku honetan gainera haitzean igarobidea induskatu zen garai batean. Molt bonic, la veritat és que és molt bonic tot el Tos del Congost. El coneixies? No, i ens ha agradat molt, la veritat. Val la pena. Ara ens toca caminar, ara ve la part més calorosa. Aurretik, bainu hartu behar dugu igerileku natural honetan. Ur txakurrak aurkitu daitezke hemen oraindik ere. Horma altuei esker, leku honetan ura ez dago hasieran bezainotz, eta beraz, bainu hartuta jauz egin barik, ezin egon. Freskatu eta gero txanda aldatu beharra daukagu. Pepo eta Jauma ontziratzeko hornitzen ari dira. Piraguaren gainean daudenean agur esan behar diegu. Orain, Markek eta Adriak oinez ibili behar dute eta beraz guk egindako ibilbide bera egin beharko dute kontrako noranzkoan. Ja hem tingut vista de pardal, ara tenim vista de peix, perquè estem veient tot el que hem fet recorregut fins a arribar fins a la punta del tot, ara estem fent de tornada, però per l'aigua. Les vistes són impressionants igualment. És una altra perspectiva, al meu agrado, molt més bonica. L'aigua està completament tranquil·leta, a sobre tenim vent de sud que ens ajuda a anar molt més ràpid. Ens cansarem menys i ens ho passarem millor. Gure gainetik eta mehargunearen hormaren erdian, Mark eta Adria ikus ditzakegu, oinez. Noizbenka agur esaten digute.
Uretatik edo bidetik, leku honen perspektiba erabat desberdina da eta osagarria, baina hala ere aukera ematen digu natura ingenieritza obra honen garrantziaz jabetzeko. Ez dago erortzeko beldurrik, goitik harriren bat jausteren beldurra baino ez. Ja farà 15 anys que remo. Vaig començar amb 5 anys a remar. El meu pare me'n va ensenyar perquè és una cosa que portem molt allà al poble. I nosaltres som d'aigües braves. Això dels llacs, massa tranquil·let a vegades. Sempre va haver una mica de relax, però lo nostre són aigües braves. Orain egiten ari garen ibilbidea askoz ere zuzenagoa da eta garaierarik gabekoa eta beraz, gutxiago nekatuko gara. Fantàstic. Millor que caminar? Millor, i tant. Per què? Home, perquè no et canses. Vas fresquet, exacte. Ibilbidearen azken tartean, urtegiaren amaieran dauden zuhaitzak gainditu behar ditugu. Urteetan uraren maila hain basua izan da, urertzeko zuhaitz asko sortu dira. Gure eskuman, zubi esekia ikus dezakegu, gurekideak bertatik igarotzen diren une berean. Honek esan nahi du ibilbidearen amaierara heldu garela, Montrebeiko mehargunean zeharreko ibilbidearen bukaerara. Bitarteko eta bide ezberdinak erabili ditugu Kataluniako mehargunerik esanguratsuena ezagutzeko. Aipatu behar da gainera dezente Virginia mantentzen dela oraindik ere.